memperkenalkan produk terbaru daripada Kemen Beauty, iaitu Skin Tela Moisturizing Gel. So dekat sini korang boleh tengok sebotol moisturizer. Packagingnya berwarna hitam pekat dengan sedikit warna hijau muda dekat sini dan tulisan yang berwarna keemasan. Okay, so apa cerita dengan moisturizer baru Kemen Beauty ni? Okay, so kita mulakan dengan cara penggunaan botol dia dahulu. Dekat sini dia punya botol, semua boleh tengok kan dekat sini. Finish botol ni adalah matte. Dekat sini ada nama dan juga opening date. Dan di sini ada dinyatakan berapa isi padu moisturizer tersebut, iaitu 50 ml. Dan period after opening dia pula adalah 12 bulan. Okey, so cara penggunaan moisturizer ni adakah dengan menarik penutup ataupun ada cara yang berbeza? Okey, cara dia adalah berbeza. Okay, so dekat sini kita pusingkan dia lawan arah jam. Okay, maka terkeluarlah dia punya dispenser dekat sini. So this is the dispenser. Bagi I dengan idea untuk design dia punya packaging ni sangat-sangatlah bagus, sebab dia lebih hygienic. Pump bottle is hygienic compared to yang disimpan dalam jar. Okay, so macam mana pula cara kita nak dispense? Macam biasa, nampak dekat bahagian atas ni, kita just pump saja macam ni, akanlah terkeluar, terdispense. Okay, kita letak dekat bawah dahulu yang ni. So dekat sini dia punya texture and consistency is gel but quite thick, sebab Kemen nak achieve that gel to creamy punya texture and consistency. Okay, so kita spread dia dahulu. Kalau korang dah perasan, dekat mana-mana social media, tak kira lah Twitter, Facebook, Instagram or apa-apa sahaja, korang akan ada baca dia orang cakap dia cepat meresap. Hakikatnya, dia cepat meresap. Okay, so kita bandingkan dengan pembukaan tangan I yang I dah apply dan yang I belum lagi apply. So inilah pembandingan dia. So korang boleh nampak glowing and then dewy. Okay, tapi kenapa Kemen claim as a semi matte finish, sedangkan hasil dia glowing, dewy compared to this one? Okay, as you guys spread it macam ni and then left it for maybe beberapa minit, tapi tak lama sangat, dia akan bertukar menjadi semi matte. But still, kalau korang perasan, this one dia nampak lebih dewy compared to this one. Okay, tapi dia punya finish still semi matte. Semi matte maksudnya dia bukannya fully matte. This one is considered as fully matte. I tak apply apa-apa lagi. This one is semi. Dia buat you punya kulit rasa ada matte sedikit, but still it's hydrating enough. Yeah. Okay, kita compare lagi sebab dah beberapa minit dah berlalu. Tak dah beberapa, cuma dalam 1 minit dah berlalu. But still, if you compare, yang ni nampak lagi macam basah compared to this one, tapi dia tak melekit sangat. Okay, so siapa yang patut pakai this SMG? Okay, as you can see here, SMG. Okay, so Kemen cakap yang ni sesuai untuk semua jenis kulit, tapi untuk orang yang berkulit berminyak, orang yang kulit berminyak akan lebih suka dengan moisturizer ni sebab dia punya texture adalah gel. Okay, so bila dia gel, maksud dia apa? Dia takkan buatkan seseorang yang berminyak kulit dia tu lagi berminyak. But that's what Kemen claim. Dia orang cakap sesuaikan dengan semua jenis kulit. Yes, betul. Sebab apa? Kalau you ada dry skin, you can apply more. Maksudnya kalau mungkin oily skin, apply 1 pump, and then mungkin
yang dry skin boleh apply more than 2 pumps, okay? Tapi macam my personal opinion, even though I have oily skin, I still prefer apply more than 2 pumps. I apply dalam 3 pumps, okay? Sebab muka I sebesar talam, okay? Selain daripada tu juga, biasanya orang cakap pasal skin type. So sekarang ni I nak cakap pasal skin concerns pula, okay? Dekat I rasa sepanjang Kemen buat diorang punya produk, I rasa yang pertama produk diorang yang panjang dia punya ingredient is CBC, the new CBC. Okay, so this is the new CBC, by the way, their new cleanser, sorry. Okay, panjang. And as for their moisturizer pun panjang. So this is it, okay. Tapi kita sekarang tak nak cakap pasal ingredient yang panjang-panjang ni. Kita nak tekankan 5 ingredient utama, which is their key ingredients, okay. So the first one is Centella asiatica, and then the second one is beta-glucan, the third one is ceramide, the fourth one is squalene, and the fifth one is cholesterol. Okay, kalau kita tengok secara menyeluruh, semua ingredient ni adalah bagus untuk meredakan keradangan. Kita punya barrier ni dah terlalu rosak sebab kena UV rays. Bukan setakat UV rays, kalau kita over exfoliate or kita pakai actives yang berlebihan, macam contoh dalam satu rutin tu kita pakai AHA, lepas tu kita pakai BHA, lepas tu kita pakai scrub, so it will eventually damage our skin barrier. And then selain daripada tu, those who suffer dry patches or maybe very dry skin, okay, so kita perlukan something like squalene, ceramide untuk bagi kulit kita lembap, moisturize, bukan hydrating, moisturize kita punya kulit. Okay, bila kulit kita moisturize, dia akan membantu dalam menghilangkan dry patches dan kulit-kulit yang dah kering. Dan then kita cakap pasal Centella asiatica pula. Kalau korang perasan dan korang pernah guna, korang memang tahu yang Skintella Repairing Serum pun ada Centella asiatica. Dan Centella asiatica ni pun ada nama lain, contohnya Asian Tiger Grass rasanya, and then Tiger Grass, dan ada lagi nama-nama lain. Okay, so fungsi Centella asiatica ni pun untuk meredakan keradangan. Tak kira lah keradangan tu inflamed ke, irritated ke, or like maybe angry acne ke, yang tu semua dia dapat redakan. But still, dia bergantung dengan kulit kita, sama ada kita dapat terima atau tak Centella asiatica tu. Kalau you allergic pun, you pakai banyak kali, you memang benda tu memang tak akan berkesan pun dekat kulit you. But as for me, thank God, in my road to flawless journey, but not that flawless, because I suffered with PCOS, I ada hormonal acne. Memang jawline I memang teruk, both right and left side. And then I'm very thankful Kemen keluarkan produk bernama SRS, dan tu adalah salah satu produk yang memang bantu I untuk menghilangkan semua cystic acne I and whatever inflamed acne yang I ada. Next, I nak share pula I punya personal opinion. I am beyond grateful yang I diberi kesempatan untuk menjadi salah satu K-Fairies dan Kemen Beauty Agent untuk mencuba Skintella Moisturizing Gel ni. So bila I pakai first tu, I rasa macam wow, I tak pernah lagi jumpa gel moisturizer yang boleh bagi I semi matte finish. Rata-rata dia semua memang akan bagi I yang tak rasa melekit tu. I realize something, kalau korang pernah pakai Laneige sleeping mask, yang tu pun bagi I semi matte finish. But the thing is, ada satu lagi satu perbezaan yang buatkan I rasa Skintella ni lebih wow. Apakah itu? So bila I apply Laneige sleeping mask, bila I pakai dekat kulit, dia akan spread
like water. Dia akan macam bertukar dari gel ke water. Lepas tu dia bagi semi matte finish, which is very comfortable, tapi dia tak cukup hydrating. But as for Skin Tiara moisturizing gel ni, bila I spread kan, I still feel the thickness, tapi dia cepat menyerap and it's hydrating enough for me. Okay, so tu beza dua tu. So setakat ni yang I pakai, I sangat-sangat suka dengan moisturizing gel ni. I tahu harga dia a little bit expensive for some, but for me it is a good investment for your skin. You boleh pakai dia, I harap can long as 1 to 2 months maybe, depends dengan berapa banyak kali kita pump. Tapi yang ni pun bagi finish dia depends dengan sunscreen yang you pilih, kira macam your end product lah before you your end skincare product. Semestinya kalau AM, your end skincare product is your sunscreen. So I dah try sunscreen, so far melekit, but currently I'm using this one. Okay, I will show it to you. Currently I'm using this Skin Aqua Sun Play UV Whitening Moisture Gel. Yang ni dia still bagi I rasa macam melekit sikit je. Tapi kan currently kita pakai mask, so it's quite challenging also sebab kita kan bernafas dalam mask tu, so berwap bahagian mulut. Okay, but anyways, I memang suka this product and I hope Kemen can produce lebih banyak lagi produk yang sesuai untuk oily skin and sesuai untuk orang yang ada skin concerns such as sensitive and irritated skin, inflamed skin, and those with acne, supaya kita boleh combat all our skin concerns. Thank you so much to Kemen Beauty team, especially to Belle and her husband, and also her team, the whole team lah, the whole HQ team. And then what else, for giving their hearts lah in producing this product. I'm very thankful because this is the first local brand that I carry in my shop, and I harap macam I cakap tadi, I harap Kemen keluarkan lagi banyak produk so that kita semua boleh bangga dengan local brand kita ada sekarang ni, dan semoga kita semua flawless belaka. Thank you so much and thank you for listening and watching.